Afrika-Dzonga va sungule pfhumba ra ku kambela mamiliyoni wa vaaki eka vuvabyi bya rifuva. Vatirhela mfumo va lava leswaku kumeka xitshunxo xa ku pasa mpimanyeto hi xihatla. Kasi eka mitlangu Bafana Bafana va fikile Ivory Coast ku ya tlanga na Benin mundzuku. Vaka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 riperile. Mboni nkulu eka ntengo wa ku nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith, Laurentia Lombard u hehla leswaku yena na murhandziwa wakwe Ayanda Litoni va biwile ni ku xanisiwa hi nkarhi lowu a va ri eka ndhawu ya vutumbelo eLangabani hi n'hweti ya Nyenyankulu N'waxemu. Mana wa xinhwanyatana Jocelyn ku nga Kelly Smith, Jacqueline Buta Apolis na Stefano van Ryn va hehliwa hi ku tlhakisa ni ku xavisa n'wana. Emasunguleni Lombard u byele khoto leswaku Smith u n'wi byele leswaku u xavise Jocelyn eka xingomatanda hi ntsengo wa R20 wa magidi wa tirhandi. Loko gweta ra Van Ryn ri konanisa Lombard ri n'wi vutise leswaku hikokwalaho ka yini murhandziwa wakwe a suka eSaldanha Bay endzhakanyana a ku nyamalala ka Jocelyn. U te vaaki a va lava ku onha yindlu ya yena naswona u tlhela a tsundzuka hi laha yena ni vana vakwe vambirhi va nga yisiwa endlwini ya vuhlayiseki eLangabani. When they came back from the police station, and they would get me or find me at Linky's house. Nobody knew or no one knew that I was at Linky's house. Loko a kongomisa eka nsoto wo hetelela Jocelyn a nga se nyamalala, Lombard u vutise mayelana ni vumbhoni byakwe byo tshamela ku cincacinca. You know why you are making all these unnecessary discrepancies in your evidence? Weet jy hoekom is daar so verskillende so foute is in wat u sê? Do you know the reason why? Weet jy die rede? Nee, my lord. No, my lord. You want me to tell you the reason why you are making these discrepancies? Wil u ek moet vir u sê hoekom is daar so baie hoekom is daar so foute? Mevrou Kamase. You may say ma'am. Because you are lying. As want u verkleeds. Ek lieg nie. I'm not lying. Ku gimeta ku konanisa ka yena ka vhiki hinkwaro, gweta ra muhehliwa a polisi ku leswaku Lombard u tshama a ri ku hembeni mayelana ni ku khumbeka ka police eka ku nyamalala ka Jocelyn. So my final statement to you is your evidence, which involves Mr. Apollos, that he would have gone along or that he was part of or agreed to be part of a plan to sell Jocelyn. Dat dit was deel van die plan om vir Jocelyn te verkoop. Is not true. Is dit waar? Dit is waar. Konanisiwa ka Lombard swa emahlweni mundzuku. Thank you, Mr. Harrison. I have no more questions. Ma-Afrika-Dzonga va tivutisa leswaku xana President Cyril Ramaphosa u ta thola mani ku ya siva Ibrahim Rasool tanihi muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. Rasool u fike laha kaya tolo kusuka eWashington endzhaku loko a hlongoriwe hi mfumo wa Amerika. Ku hlongoriwa ka Rasool swi landzela xiviko xa mavonelo yakwe mayelana na President wa Amerika Donald Trump, loyi a nga ta thoriwa u ta va na vutihlamuleri bya ku aka hi vuntshwa vuxaka exikarhi ka matiko lamambirhi. Khale ka muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika Ibrahim Rasool u amukeriwe tanihi nhenha loko a vuya laha tikweni tolo. Ku hlongoriwa ka Rasool eUS hi xin'wana xa swikombiso swa ku tsana ka vuxaka exikarhi ka mfumo wa Cyril Ramaphosa na mfumo wa Trump. Rasool u kombela president ku thola muyimeri wuntshwa loyi a nga ta rhangisa mahlweni ku aka vuxaka hi vuntshwa na Amerika, hi le tlhelo a ri karhi a xixima ndzhuti wa Afrika-Dzonga. We have tried to engage. We have been met with executive orders that cut our aid, cut PEPFAR, and now we sit with the idea that millions could be reinfected with HIV and AIDS. The research for the vaccine may not be one that could be completed. Those are the dangerous things that are happening and why we must mend our relationship or sit out the next 4 years. This is what we have been trying to do. And we must wish that President Cyril Ramaphosa must be able to find someone who can mend that relationship,
without sacrificing our values. Vativi va tshemba leswaku ku phahlelana Marietta na United States a swi nge olovi. Kambe vo tala va kombele President Ramaphosa leswaku a nga tekeli ehansi vulawuri bya tiko loko a hlawula muyimeri loyi a landzelaka. You're dealing with an administration that is not prepared to listen. They are not prepared to meet with our elected government. Instead, they meet with conservative right-wing elements. They meet with the main opposition. In a way, they are meeting and prefer to meet with white South Africans, but they are not prepared to meet with the democratically elected black majority government. Ku jamelana exikarhi ka matiko lawa mbirhi ku tlakukela ko Trump a yimisa mpfuno wa timali hikwalaho ka nawu wa ku tekiwa ka misava kumbe nhundzu handle ka ndziriso na makhomelo ya mabunu laha tikweni. Kambe xiboho xa Afrika-Dzonga xo yisa Israel ekhoto ya misava hikwalaho ka swiendlo swa vona eGaza swi voniwa tanihi xivangelonkulu. America ri vulavula swiboho swa rona eka social media handle ko tirhisa tichanele ta ximfumo leswi swi hlamarisa vativi. United States has torn up the rule book and thrown it out of the window of how diplomatic engagements take place. Vativi va ri xivutiso sweswi i ku hi swihi swihlawulekisi leswi muyimeri wuntshwa a fanelaka ku va na swona swa ku humelerisa laha Rasool a nga hluleka kona. Tanihi leswi President Ramaphosa a nga ku dyeni ka marhambu ya nhloko eka ku u ta thola mani tanihi muyimeri wuntshwa ya Amerika. Helen Zille wa DA u bumabumele Tony Leon. GNU yi languteriwe ku kanela mhaka leyi mundzuku. President wa vandla ra AFP Velenkosini Hlabisa u ri mfumo wa GNU wu pfune ku cinca ndlela leyi vaaki a va languta vandla rakwe hi kona. Hlabisa a vulavula na xiyenge xa mahungu xa SABC hi nkarhi wa ku tlangela 50 wa malembe ya ku simekiwa ka vandla. Murhangeri wa AFP a vulavule ni hi vumundzuku bya vandla xikan'we na xiyimo xa tipolitiki eka matiko ya misava. Se na lembe kusukela ku ve na ku cinca lokukulu eka tipolitiki ta tiko. AFP yi tikumerile xirho xa GNU ni mavandla yan'wana ya nkaya ya tipolitiki. Murhangeri wa vandla Velinkosi Hlabisa wa pfumela leswaku ku cinca loku nga va kona swi va pfune swinene tanihi vandla. Our participation in the GNU helped the IFP like all other parties, because it has been a one-party show, and all others were speaking from outside. Now, people are going to test us that, okay, you promised, are you able to deliver? If you are able to deliver, they will say we have no reason not to support you because what you say you are able to deliver. Vandla ra IFP ri tlangile 50 wa malembe ri simekiwile. Hlabisa loyi a nga va murhangeri wa vandla kusukela hi lembe ra 2019 u ri vandla ra vona ri fanele ku dyondza matirhelo yantshwa ya tipolitiki tanihileswi xi xivumbeko xa tipolitiki ta tiko xi nga cinca. We want to be realistic. We want to invest in our youth, in our women, because the future belongs to them. The struggle is different from what it has been in the past 50 years. The main struggle now is economic freedom, is shaping democracy, deepening democracy in our country, dealing with critical issues. The gender-based violence, people are becoming animal. We need to stop these things now for a better future going forward. Loko a vulavula hi timhaka ta matiko mambe, Hlabisa u ri u na ntshembo wo President Ramaphosa u na vuswikoti bya ku hlawula murhumiwa loyi a nga fanela ku ya yimela tiko eUS endzhaku ku hlongoriwa ka Ibrahim Rasool hi president wa tiko ra America. Ambassadors are at the discretion of the president, and we really do want to respect the powers given to the president. And the president is a very good person. I'm not saying so because I'm serving with him in the cabinet, but he is a very good person. He is very good in assessing people to deploy because he is a diplomat. Swirho swa mfumo wa GNU swi ta va na nhlengeletano mindzuku mayelana ni ku thoriwa ka murhumiwa wuntshwa. Swi tikomba onge ku nga ha va na mavonelo yo hambana tanihileswi DA yi nga sungula ku bumabumela khale ka murhangeri wa yona Tony Leon ku pfala xivandla.
khale ka holobye wa timali wa tiko ra Greece Yanis Varoufakis u ri Afrika-Dzonga a ri fanelangi ku ya Amerika hi moya wa ku xavelela kambe va fanele ku vulavula hi ku yimela vutitwi bya ntiyiso bya maAfrika-Dzonga. Varoufakis u tlhela kombela matiko ya misava ku seketela Afrika-Dzonga tanihi leswi ri nga hansi ka ntshikelelo mayelana na ku va ri mangale mfumo wa Israel. Amerika va humese swipiko swo tala swa ku hlasela Afrika-Dzonga endzhaku loko nhlangano wa AfriForum va endzele Amerika laha va nga hehla leswaku va xanisiwa ni ku tekeriwa misava laha kaya. South Africa has brought to bear in international courts, which are on the verge of losing any authority they have. And South Africa has done a great favor to the international courts, to humanity, by taking this very courageous stance. And in the midst of this, you have President Donald Trump, who is trying to essentially send a message to the rest of the world by punishing South Africa that international law is dead in the water. In this moment, it is essential that all of us who care about international law, who care about equality, who care about all the great successes that we've had as a species over the last 80 years or so, that we stand by South Africa. If we don't, then we all have to lose. Lava nga ka bindzu ra mathekisi na vutleketli Limpopo va ri va langute nkavelo wo karhi ku pfuna eka xiyenge xa vona eka ntshamo wa mpimanyeto wa xifundzankulu mundzuku. Va South African National Taxi Council va ri xibiko xa holobye Kgabo Mogoa xi fanele ku pfuna ku lunghisa mapatu. Xiphiqo xa ku durha ka petrol i xirilonkulu eka vatirhi va le ka xiyenge xa vutleketli. Bindzu ra vutleketli ri kula hi xihatla laha Afrika-Dzonga. Swithuthuthu hi swona swi tirhisiwaka ngopfu. Karabo Mabucha wa le Polokwane u tihanyisa hi mali ya commission leyi kumaka eka bindzu leri. If you have load shedding petrol generators, if for my job from today now I bought 150. This 150 will last me maybe till 4 o'clock. So I must pour another one. You see, and I don't make enough commission. I can make approximately 200 commission, and I use 400 petrol a day. Xiyenge xa mathekisi na vona va langutele xiviko xa mpimanyeto hi mahlongati. Santaco va lava ku vona nkavelo wa ku lunghisa mapatu lawa ya nga onhaka. The reason is the route. The route is not good. If we can reduce he can increase the budget. Meskin, Department of Public Works, he can go and fix up the routes because the route is not right. Va mathekisi erenkeni mathekisi ya Seshego Polokwane va ri vutomi se bya durha. Va ri tihakelo ta mafurha xikan'we na tihakelo ta vakhandziyi ti cinca siku na siku. Can you believe me that for now to pay a taxi per month is close to 17,000? And you can ask yourself, how will you manage to pay for that tax? Because we are not being subsidized. There is no any aid from the government whatsoever as far as taxi industry is concerned. So you end up paying 17,000 because you just want to work for your kids. And then when the bank go to finance you, and then they charge you around 17,000 per month for plus minus 7 years. Mpimanyeto ta andlariwa eka huvo yo endla milawu ya Limpopo. Hi se mahlweni monge SABC. Kwalomu ka 80% ta mafu lawa yelanaka na HIV ya ndlandlamuxe hi vuvabyi bya rifuva kumbe TB. Loko misava yi karhi ku funga siku ra vuvabyi bya rifuva namuntlha, ndzawulo ya rihanyo va ri vele ka kungu ra ku kambela 5 mamiliyoni ya vanhu eka malembe ya 2025 na 2026 tanihi pfhumba ra ku lwisa vuvabyi bya rifuva. Vuvabyi bya rifuva byi vangiwa hi xitsongwatsongwana lexi hi xitalo xi hlaselaka mahahu. Byi tlulela loko vanhu lava nga na byona va khohlola, va hetshemula kumbe ku phela marha leswi endlaka leswaku byi tlulela hi ku famba moyeni. Loko a vulavula ku nga si fika siku ra vuvabyi bya rifuva ra misava, holobye wa rihanyo u ri vuvabyi lebyi dlaye vanhu vo tala loko ku pimanisiwa na vuvabyi byin'wana. When there are rock falls in the mines, you'll hear from the unions. They will, and justifiably so, because it's something that happens suddenly. We are with somebody, the following minute is dead. But I was showing them that actually mine workers die more from TB than rock falls. If you put all the rock falls
that ever happened in the mines in our country. TB killed more people than those. But they are killed away from the unions, from the place of work, after a long time of getting sick. And that is the problem with TB. Kuya hi holobye vuvabyi bya rifuva hi byona byi vangeke mafu ya 80 ya vanhu lava nga lova hi HIV etikweni. Xandla xa President Paul Mashatile u languteriwe ku simeka pfhumba rintshwa ro kambela mamiliyoni 5 wa vanhu lembe rin'wana na rin'wana ni ku hunguta mafu ya mayelana ni siku ra vuvabyi bya rifuva ra misava. We hope to strengthen TB prevention, improve treatment success, including for people living with HIV, strengthen linkage of people diagnosed with TB to treatment and care, as well as reduce TB-related stigma, discrimination, and other forms of human rights violations in our communities. Minhlangano yo ka yi nga ri ya mfumo yi amukele goza leri tanihileswi vuvabyi bya rifuva byi dlayeke vatirhi va le mugodini vo tala ku tlula lava nga lova hi 1886. Vatirhi eka tindzawulo ta mfumo va koxa leswaku kumeka xintshunxo hi xihatla ku pasa mpimanyeto wa lembe leri. Va ri leswi ta hunguta mpingo lowu tindzawulo ta mfumo ti nga langutana na wona. Mundzuku Palamende yi ta sungula mitshamo ya ku twa mavonelo ya vaaki mayelana na mpimanyeto, naswona nhlangano wa vatirhi COSATU va ri na vona va ta humesa mavonelo ya vona. Holobye wa timali Enoch Godongwana u tivise mpimanyeto wa 23 billion rand ku engetela eka 5.5% ya ntlakuso wa miholo ya vatirhela mfumo eka malembe manharhu lama taka. Vatirhela mfumo va langutele ku tlakuka ka miholo ya vona kusukela ra vumbirhi ra vhiki leri taka. Vukorhokeri bya vaaki byi langutana na xiyimo xo tika, hi leswi hlamuseriwaka hi minhlangano ya vatirhi. Vo tala va rila hi xiyimo lexi xiyenge xa vaaki xi nga eka xona, naswona swi khumba vukorhokeri bya vaaki. Nhlangano wa PSA wu vula leswaku xiyimo lexi heta mongo wa vatirhi loko va fanele ku endla ntirho wa vona. We have taken every precaution in the agreement to safeguard the interests of public servants, to make sure that the increases will go through. There's a little bit of uncertainty as well, but we're confident that the budget speech will go through and that public servants will get the salary increase come 1st of April. Mpimanyeto lowu nga andlariwa wu ta va wa ntwanano wa miholo ya malembe manharhu. Holobye wa timali Enoch Godongwana u amukerile leswaku mpimanyeto wa miholo ya vatirhela mfumo u hundziwa hi n'waxemu. Ntwanano wa miholo u ta durhela vahakeri va xibalo 24 wa mamiliyoni ya tirandi. We'll make our submission as COSATU on what we think needs to be retained in the budget. For example, the key progressive items which we think are going to help workers, like the public sector wage agreement, like filling critical frontline vacancies in the state, reinforcing frontline departments which have been really decimated by austerity budget cuts over the year. Mfumo eka mpimanyeto wa 2025 u vekele etlhelo 11 wa tibiliyoni ta tirandi ku pfuna vatirhi lava nga henhla ka malembe ya 55 wa malembe hi vukhale lava lavaka ku ya epensionini. Kambe nhlangano ya vatirhi yi ni mavonelo yo hambana. We take note of the developments around and challenges around whether the budget will be passed or not, but those are political decisions that needs to be taken by those role players that have to take those decisions. We are sticking to the fact that government has concluded an agreement with the workers. Vatirhi va ta kuma nkarhi wo humesela mavonelo ya vona erivaleni ehenhleni ka mpfumelelo lowu nga andlariwa wa 2025. Loko mpfumelelo lowu nga andlariwa wu ka wu nga pasisiwi hi siku ro sungula n'hweti leyi taka, ku ya hi nawu wa vumbiwa mfumo wu pfumeleriwa ku tirhisa 45 wa tiphesente ta mpfumelelo wa lembe leri nga hundza ku fikela Palamende yi pfumelelana hi mpimanyeto wuntshwa.
Mahungu leyi humaka campaign ya Bafana Bafana ya Ivory Coast ya komba leswaku xipano xi aleriwe ku nghena eka rivala ra ku endla vutiolori. Bafana Bafana va le Ivory Coast ku ya tlanga na Benin mundzuku eka ntlangu wa ku ringeta ku ya eka Cup ya Misava lembe leri taka. Xiyimo lexi ku pfumala rivala ra vutiolori xi hlundzukise swinene mudzaberi wa Bafana Bafana Hugo Broos. Benin va rhurhela Bafana Bafana eCote d'Ivoire endzhaku wa rivala ra vona ri vuriwa ku va ri nga ringanelanga ku va ri tlangela mitlangu ya rixaka, kambe ntwanano lowu na mpfilunganyo tanihileswi Cote d'Ivoire yi tlangaka na Gambia kona erivaleni leri namuntlha, naswona swi vula leswaku Bafana Bafana na Benin a va nga koti ku tirhisa rivala ntlangu wa vona wu nga se fika. Bruce u hlundzukile tanihileswi xipano lexi rhurheliwaka xi nga na lunghelo ra awara kumbe ku hundza ra vutiolori laha ntlangu wu nga ta tlangeriwa kona. This is bad when people who make the rules don't follow the rules. Will that have an influence on the game? I don't know. But I know if tomorrow after the game I'm not on the press conference that there will be a sanction. So we have to follow the rules. Where are the rules now? And you will tell me, yes, that's for both teams. I don't think so. I think Benin has already trained in that stadium because they were sooner here than we are. Bafana Bafana va rhangele ntlawa wa siku ra mikutlunya va hundza Benin hi 2. Rendzo ra vona ro ya eka Cup ya Misava ya 2026 ri le mavokweni ya vona, kambe va fanele ku yisa emahlweni va kuma mbuyelo. Yalawe makumu ya mahungu ya namuntlha hi khensile swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, kasi loko yi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga ha languta moya lowu nga ta va karhi u ri kona, kasi ku ta va ku ri ni mapapa ya xifundzeninkulu xa Mpumalanga na kona u nga ha languta mpfula yi nga va kona ku katsa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, kasi u languta Free State na yona ku ta va ku ri mpfula. Eastern Cape u nga languta 60 chances wa timpfula ti nga ta va ti ri kona eka madyambu ya namuntlha, kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta yisa emahlweni. 80 chances wa timpfula ti nga va kona loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal, kasi to languta na xifundzeninkulu xa le Eastern kona ku ya exifundzeninkulu xa Free State na kona u nga languta timpfula leti nga ta va ti ri kona eka madyambu ya namuntlha. Kasi loko hi languta swilemukiso leswi nga nyikiwa swona eka madyambu ya namuntlha u nga ha langutela mpfula ya tilo loko languta xifundzeninkulu xa le Free State, Northern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa Eastern Cape na Western Cape. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona na kona ku ha ri na swilemukiso leswi nga kona u nga ha langutela mpfula ya tilo loko languta KwaZulu-Natal, u languta mpfula ya tilo loko languta xifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa le Eastern Cape, kasi u nga ha languta rintshwa leri nga ha va ka kona eka tindhawu to hambanahambana ta le Northern Cape. Kasi languta maxelo ya xifundzeninkulu kona hi languta xifundzeninkulu xa le Gauteng u nga ha langutela timpfula ti nga ta va kona loko languta Brakpan yi ta va ri ka 26, Pitori ta va ri ka 28, kasi languta Johannesburg yona yi ta va ri ka 27, Springs ta va ri ka 13. Languta xifundzeninkulu xa Limpopo u nga ha langutela maxelo mo hisa laha na lahayani, u nga ha langutela maxelo mo hisa loko na tindhawu to fana ka Giyani ka Malamulele, Papazela, Mukhomi, Gumbani na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa. Musina yona yi ta va ri ka 22, Thondo na yona yi ta fana Mukhomi Matindi loko na Tzaneen na yona yi ta va ri ka 30. Xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga ha langutela maxelo mo hisa loko na Skukuza ku ta va karhi ku hisa, Maxixini ku ta va karhi ku hisa, Mbombela ta va ri ka 29, loko ta Middelburg na yona yi ta famba ka eMalahleni ta va ri ka 26. KwaZulu-Natal u nga ha langutela maxelo mo hisa laha u nga ta va karhi ku nghenela timpfula. Vryheid ta va ri ka 33, Ilondi na yona ta va tsutsuma kwalomu ka 33, kasi loko ta Ladysmith na yona ku ta va karhi ku hisa hi 33 wa ti-degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa Eastern kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hola, kambe ku ta va karhi ku hisa loko na ndhawu to fana na Mthatha ku ta va karhi ku hisa. Muletswana yona ta va karhi hisa nyana hi 26, kasi loko languta Gauteng na ku ta va karhi ku hisa. Hi languta xifundzeninkulu xa Western Cape na kona u nga ha langutela maxelo mo kufumela, then Williams ta va ri ka 24, Vredendal na yona ta va ri ka 24, kandi loko na Ladysmith yona yi ta va ri ka 25. Languta xifundzeninkulu xa Northern Cape u nga ha langutela maxelo mo hisa laha nga ta va karhi ku nghenela timpfula. Upington ta va ri ka 30, Kurumana yona yi ta va tsutsuma ka 30, kasi Kimberley yona yi ta va ri ka 31.
languta Free State yona u nga langutela maxelo mo hisa Sasolburg ta veka 30 loko la Bothaville na ta ka hisa 32 u languta ta Fort Smith ta veka ka hisa kasi loko languta xifundzhankulu xa North West kona u nga langutela maxelo mo hisa la nga ta ka ku ngena timpfula eka tindhawu to hambanahambana kasi loko u languta xifundzhankulu u languta ku le Rustenburg na ta ka hisa Lydenburg na ta ka hisa Mahiki na ta va yizuma ka 30 kasi loko ta Tosca ta veka lomo ka ma 32 la ku ri maxelo mkhomelo wona ka madyamba namuntlha ra perele